Nongeye kubasuhuza abakunzi ba OG1 Empire, mbazaniye inkuru igezweho mu gihugu cya Tanzania. Ibintu byabaye ibintu byarenze politike. Ubu noneho tuvugana ibintu byageze no muri entertainment, byavuye muri politike byageze muri entertainment. Wejo abaturage badukiriye iduka ry'umuhanzi w'icyamamare uzwi cyane nka Juma Jux, uyu uherutse gukorana ubukwe bw'agatangaza n'umunya-Nigeria. Batatse iduka rye risanzwe ricuruza ibikoresho bya electronique, bararisenya barishyira hasi. Kuri ubu ngubu rero ikiri kuvugwa nuko bashobora no kwadukira inyubako itunganya umuziki izwi cyane nka Wasafi Record. Iyi ni inyubako y'icyamamare muri muzika mu gihugu cya Tanzania ndetse no muri East Africa muri rusange. Uyu nta wundi ni Diamond Platinum. Nyuma yo kubwira abaturage ngo nibatuze bareke kugumya kwigaragambya, noneho bavuze ko nawe niba ari ibyo atangiye kuzana bagomba gusenya Wasafi Record bagasenya na Wasafi TV. Ibi ngibi bamaze kubibwira Diamond nyuma yuko bamaze gusenya inyubako y'ubucuruzi ya Juma Jux. Iyi ni inyubako yari ikomeye cyane, yari iri hariya muri Tanzania. Ibi ngibi situzi ngo birarangira ryari, gusa imyigaragambyo yo irakomeje. Bashishikariza kugumya gukurikira OG1 Empire, mbahereza udukuru tugezweho buri kanya.